apengam kumpas sudung afek restate bing anu YouTube channel so apengam kumbruk sudung oke supangol engkanye ngulu jikun eta photo adam kapengul PDF file fe banai gela kapengul by WhatsApp ya email jugedi kapengul office lo malik bi karon kinda jikun document PDF banai malo document clear adu dak photo de benmung ma aro jikun documents de print out ba aidak ubida dak gotike ngulu jikunu photo dem office me malik lemalo ba jikunu official agere use lemalo first time ngulu jikunu documents ya photos kedi dem ngulu hoda PDF file fe banai gela malik lagi dak so odok legang supak se ngulu open na dung arnul ka bag dak se oke rumi mili certificate oke se hol PDF file nu semgo direct WhatsApp or jugedi sekai malik bi gela semgo print out ladak aro sem jodi drive so jodi open na kamalo sem documents se open na dak system mane clear fe supak open dak ji oke sem kapenulu internet course map offline gorote 2 minutor bitorot kapenulu PDF file fe banai jikunu document so moi step by step apnalok dekham nulu video sam kate dulaka orok legange first of all nulu ka jikunu mobile log dune photos ya gallery okol nok photo duji okol no banai pana maji adam no select lang aro ngosupak photo so simple select korisu karon mokke photo dum gotike eto update na sorry back gekula ngosupak library gigela mokke picture toke so open bolo se hol mokke photo se photo sam supak ngo PDF file A4 size format lo PDF file fe banai gela ngo WhatsApp do marbi pai aro sam ngo print out gela di bor pai so odok legang simple nol photo option do open nam lage lage upor to kabeye 3 dot okay tal 3 dot to nulu click la okay 3 dot to click nam lage lage ajjo ko jodi real lage molon nulu print nam option nulu click nam lage lage photo jitu sized so lengan savest PDF okay so prothom banalo size dem paper dok size dem select file odok legang simple nulu letters so click la okay letters so click nam lage lage option akol lenje kuda nul lekhoda se letter am koso click la letter do click nam lage lage se monoros quarter tabloid mane guti printer formatting de so lenam da so simple ngulu kede odai computer option ba canon do print na de ngulu kede A4 sized okay A4 size to nulu click la A4 size tam select namor pishot bala documents mok loi felai landscape ya portrait molo araiye sampai araiye document clear mai karon document se kat poldo lekho tala selagi kholo portrait dok legela landscape dok select nam dok lage se dunia pe formatting se aikabo supak nulu se jitu options PDF okay so click la PDF dok click nam lage nulu document dem supak so save as file okay supak so documents dem kono save in amin dem jeneba so rumi okay rumi milist certificate simple sampai at gela nulu save amna option do click la save amna option click nam do lage nok se jitu photo se PDF file fe ikab so bagar kam no sek la kai kon or laga simple nulu file do bilang file manager okay file manager do google open na file manager do open nam lage yate gotei option kare de lenam da so nulu download nam option do gilan file manager on ningel download option do click la download option click nam lage jiman kin noke document tri ase gotei tuyet open ho jaba suba kabek dak nulu se mox ba ke bone nam de just now rumi mili certificate so jodi click mulo click nam lage suba kato open with nulu drive session of inada ba office ba jikunu PDF reader session of inada so drive open korisu open nam lage suba kangkara apa se formatting se subak open kab A4 sized aro PDF file bikaba subak samo share WhatsApp okay share nam lage simple 3 dot click la 3 dot click nam lage send file okay send file lo click la send file lo click nam lage no WhatsApp jodi WhatsApp ase WhatsApp ke sene WhatsApp no click koribo okay WhatsApp do click nam lage gotei noke WhatsApp do dune contact start to ulai jabo subak sekom sona malik bien okay sekom malik bifana maji sono enake select kori yat direct potia diba subak angkito kegbe rumi bili certificate de document bila geladu se kabek dak okay subak se WhatsApp do gela computer download gela sam dunia pe clear pe print gela solai la dak so aznar ar kringa siroke video de so wise kapengulu ag mobile lok jikunu photo jikunu document kape PDF file fe banai gela mulu WhatsApp ya mail jugedi ngul portal rakji so video sam kala jodi na joko okai ko iki sudo mulo video sam like bilang comment bilang aru mok channel sopa anu pe gadung gom sin channel sam subscribe bilang lekho direct sulang ko sembe puna ine bidang kokki sirolope bye bye